Wan punika kesane ngawanang sami raris pare watek Pandawani. Lawan sakuru kula Le kejangkepin antuk pare watek Porawani rima dianing rana wantah sami punika bolirike ring guru kesetrani saniasan kalasan adarbe munguing tatakani dane sirep palguna umurupi margane sirep Sang Arjuna sanes sampun kanindik pemargin nyani ketikin saretal penamani kalasanir wantah pemeremani de yang Resi Agung sare talpe punika wastanya ini ngucapin wadek ratu sapunika saneside kebaosang ring pare watek agung ini tingkah isang mahapurus. Tapi pertama apaan? Doaning punika sampun pemargin gegelaran ide sang meraga purusa yokan wirmati sane sampun side ngemasin sede maka silung lungang panah wantah padut metatakan antuk tugel-tugelan senjata panah sampun mangkan panawamuhun umur narekel sampun raris pek punika pemargin idani rahayu pangucap mahamuni kala punika raris ide yang Resi Bisma ngawen tenang pangenike wantah ngenikayang utama rahayu nyendewa ajak bakajang sang Duryodana kari ide sang Duryodana sane kantun mehisir sang Resi Banyu wantah ide ngaturang puniki toya lalu dan sinan mate sakewanten toyane sane keaturang nenten pisan punika kecingaken ning sang parte kinon malaywan mawe banyu
sakewanten wantah ide Sang Arjuna sane kepengeni kain mangne ngaturang punika toya. Risir leng nirang utus Linggih Hyang Resi sapunika atur utusane. Sigra prapta mawe utama Jalaran punika kengawanang de Sang Arjuna ngaturang toya sane dahating suci nirmala rahat gatinira masa danang panah toyane sane keaturang wiyadi dahating bersih suci riantuk melarapan antuk senjata panah. Hari karmanya makan ini